musiaisia witu ni mubia kilungu ni tunenanye na umundi twinena nsia yulu wa Kuemeewa ni Mesilya ma akili kana depression. Kilungu cha mbere tunanena depression yemnyau na maundu ama ila maita depression. Na twanena depression ya mundu ni mukani wasia ena depression. Pe depression yingi ila yiko bishop. Na andu aingi maimesi na nini sinomionete kanisa no miete yote bu ya andu ako adu no sitwane na twasia depression ni maundu maingi makwetia wia nini woni mundu mukunde na kindu kiumuthinya lakini ena depression andu ako depression yoni nyao imetia nundu depression ni kindu kiuku affect akili ni kukia kukua hii kana ni yona ni tokuthinya andu depression ya andu ako yumana na chona andu matono mnyona hata ikenda meke kwasia usino uku azandi jaki andu ako muno bekindu aweta kimwe kithia waile konesio ni kwambia kuona no kuiye na no kuthenya andu kiuni kitu kwanza hiyo meja muno mundu kakilasia ona oketha ni susu kana maitu kana ni moko aikuya kongo muthenya nda moto miaka idogo kongo muthenya kana wakwataka mwanya na kana wakwataka mwanya nduko ututumusie unaimanya undu tuendea yende twelawa utabya ni ya unenga nesa kana ethi tuna mathina meba undu kwenda kutabya aya beangi namo imakwata nundu wa okwitha ni siana ni Yesu kuwena na bekindu wa wewa chailete kwikika musini na kiyaisa ikika na yu asisia ndwithia esa kuono yika kaundu ndasia undu usu na utabetie autene mwingi muno regrets na indi angina mo ndwithia nundu wa no kuya lakini egwa atitobona mona indi ani guilty ni guilty ya kiloko ya ukethio na wa munenga kindu gule ni chakwa de kuona tawailite kwitha etha kindu kiu na yu aingi mamuthembo cio na no isaidi asusu yobete musibi atendo tabadia kana inaanza nundu ndendo weta ko depression yo na indi kaikange mamina na konekali ukethia ataneso kabyata atujajuwa nimebata kaenda indi nicha moito nicha wena thina tikali mandineso kunda cheikuma kwacha era kacheikuka stimulate ya akili na ila yuwaeka kukanywa kamotaka isi wakayambe yomoya kayambe yomoya na mwe maweta oke gwa kamuto kukeundia nundu dine kana kabo nundu dine so kanywa kali andwa akume depression na nitiese kana ndimezi kana mundu ambeyo bikia okomuna asioka ingikana ko undwa mutono treat mundu kana kamukua mundu muko undu na mukua na gwetina pe undu naona my dad anakalile almost about 100 and something lakini naona na mwete ai lollipop ila yani aya kauma una ndakuza chake wa yama ayemwambike munobyo ayene ya museto nana atinde ao mbia hili niigwa mwewa kote museo niigwa chane zaidi kwa yakanizi galolipo yule raba manyeka na mwete na dhine kala na akenitu kala na mungu ndio ndukande na lollipop nesi nani akicha ndo akunundu utonaona mundu athiukie na susu sibitali oma wabandu utesini babomeka tiwo ndakitali muyonete ingi muno wizethia watumie ndawa no wondo wanywe ndawa nake mwe wake ona mabui the liver litono process ndawa isusu na andu maimana asuswani ya no kumoa tumaundu tomo tona ku alleviate tukabetanga asusu ama itu depression nini andu ako depression nini nitwa utotona kumekia nundu twegwa ona wa munenga kachei na kana ka lollipop nikyo muchanga musha akatana akolwa daktari okay asandi Jacqueline andu akumbe undu wewe bishop aweta mundu akwatwika kana no kesi no ndu mwana takala kako mbe ni wailo monya wendo mwingi
na ila umeka sindu ndukeke wina ngondi tu ukendia mo ene nimekuona noto moko thini ika ila wita waro safi na ngonde upyo ona apia mundu anu ayikukomona numwe hai ovana akususu na semba ovamu tunasema no kana kuona yani imeke na wendo na ndukamone thino tabaden kila kingi tutona kwika pia masisenge wa ya lu uno kana kaniti ya wakana na miaka 5 kasingatiwe maundu ma nutrition kaika wae washako kana marasima sikala kana kwimbe bunzi kukwikata kuvinduka mundu wakwa windi yao na mama bindi makine makwa akili yake ni yakwa mundu cells isu siambe yakwikata kukwa ukendia ile cells uno ina nini ila unaiwa mwika unendia cells yako ni siende na kuongeza si multiplied kenda no cells hata sisi ndakame kana cells seta siamba windi ana suni siambe yakwikata kuthi ukendia yani nisio sowe lakini tila sina vina kwa mundu windi apia ngewa ya male numusovea njo tumeona mamwitu mwetu mayanse ni maemewa ni muongo lakini mwitu sio kama ndatu vindi ukamode ofisi akasubu oyo mwapa achumwa wona hata amboka sindalo naenda ukakosa mwitu yanda pia kuma umoka ya mayanda mmandie masungwa mmandie matunda wewe apia mwa nyona undu nenewa ni wathelile kuko na masingatia tukamaita wendo tukamasingatia ole wendo siana nitu singatia na ndio pia kenda no wegona no amusingatia pia tukama ekeko ukendia no amuthithie no amubibi sia kaua muya mwitu omuthi thamba no ndona kingi kieta ema kingi no kiko by the way no nyita thamba ngam moko ibinde ya corona ona maume ivune manathi maingi pio kitu kingi kwenda kuongela pu pointi ya daktari peke ndimo kitha kiki na muno kwa mundu no waiye na mwambia kuna ni asimu athegwa umia mwitu ndada ye na dago na ngili kumiba kuna x-ray sio mambo ya mukekata wambia ukana ni na yeye kuya lizive ndio kutoka kuya kwa tusimu tutu kuna ngawadi kwa hivyo kuna asiya matekwa tiki tukisio ndo ifika yana ka desperate ezatuka yule bado ni mwambie wewe azenda na sio unda na sio unda sio mwambie mwangala thina ange mayasi ni bodhie uya ni bodhie losa uya ni batiwe mwito ya sasa mwiso buta uya nundo akwa you get si ndio hizo weka ndo kamatabie to report tuni ni jaki to report tuni ni kwa asia una to report to nini ona ndwa tuma tukenuka musi ukayithia musiei waku na ni moko no yambio mutabyo luanga nyondo kuneiwa bana na ni mwanae pe ndo to nota bya musiei yuzu akabaluka yani to report to nini uko na tita ke meaning actually data tu sio katwase pa ile tendwa na mibaka ya undu wando mwaito pema undu babika abandu mukaiko mutabya ona akulia na nyende hata no museo depression yake iza ni automatic mundu asiokete ndete kana na mundu bala wabika ona ke na goals itako ona ndibo babika o mwaito su aka nundu depression ibindwa Mesilya maku na mikile yaku uyona ambia umumania mundu wa akili yake ibala kwanza yuta yuma mwasoso mwana na mweso ba yuta yuma mwaika yuma ni asiana nondo mwetia generation yenge na yuta ne bishop ulimwengu wa mwe no ulimwengu wa mbe lakini pia ulimwengu wa alama kusa mwendaona na yudu tenene na muza moyona alama amatia ondo yumo twene kwa hiyo umaniazi anasia kuona wathinga leyenge yona kigute jomothia kona meithena kona asiana sia kuithena inabia sume me you ita wa guiltiness menga lekwe subia la mambia hii guilty me ko nondo mundu elilai maundu taika kwa umwe ko lili kanyasi maundu tamekuika nuka mwe nuota nzomethia nuota kwa kidekana na ke lili kanondo wathina nisi na auga inywa na katata kuya kakuna ndi au somethia wabiko class 4 na kuyambia uko mya ekana na kwani ni nyomutanzo media yue tubike buba asuma bikirwe ako yube ange masomedhiwe ti ako lakini depression yoni yakweyendea living beyond your means wikala maisha utatona kwe kombea na ndo wangi
Ganya no to iye kinani ndo to akina eki kia tukiliona kwani na tuthukuma obisi umwe utese mundu pinki ne we ongi ukuna kana na wash yake adoke wa mundu bwa kibeti agite mundu te kalata mukangania ndakitali tuneni ama me kwinenga depression sia kwenda asante yake imoni sio sia imoni ku noizu weta ku live beyond your means kwenda kwikalata tamutanganya kana kwitha ineno watanganya kana kuna kuthikizia ndeto cia andu angi kuna kuthikizia ndeto kwa uyu abwa una bwa peke tukimwe inyaga tizini mwimbaji kana ni jawiazia mwana tanena ndekata dana tio na kwa tendo siangu undu mekwazia undu mekwika sikweta thina mana withe mundu athatie ethana thina ngo mundu uyengania aicio na wewe ni usikala chaizo ticho huo na ikio kuthinya ngo ila kuna mundu umunenga binotepo aya uziwa ganyani mindie holiday na wawe broke Dubai mindie Dubai na wawe broke ni mauye ngali mpya kana uye kama motorbike mpya na kama motorbike yake mpya na wawe na kisululu na wewe maisha mapya kila mundu ana mpango wake na benzi yake isani yake tafikite yibikite withwe bala kwako kupika ase amo baba nini nenda uneno kaindo lakini no kaithaka we mzemo wetaka aba kilungu wa mbolu na malu na yu aume makana nia asia indi maluti musomo aizi kila kitu mojaba kwito kilungu onge amogolia indi asometa kabigaba amwatina ndikilio na gawa amwa indi mundo timalo amugolia na gasometa kabigaba atena ndikili na ngale amuna ingale te mbomu you expectations hizo okay hii ni tabali kama sindano na mweza kuanana tuisa kuyanana katika life katika kanisa nitazazia grace si different grace yala ni nayo ti yala bishop ulonge nayo na ti yona kuja kiwe nayo na ti yolonge nayo kila mundu alive na grace yala nga yumunenge onetule bishop mweza uika kwa mansion ile na kwa ndituta balanda zia dhahabu mwana guo katika betu mwandu tumwe tutotwailite kwika tutonwa kwika ithie ne tukebetangia maundu ama depression taku kwenjwa ikila muthenya celebrate life na be tundu tumwe andu meka withio koma lilikana ni chao kikwikikie kila kisio tweko lilikana alau ukosie nundu asuka tabia ngai ulwa bas kana wona da bishop we ini wedite kwithana kindu chambe before kila kindu chonthe mana kana mugo wako wikalite kwaku mwene mugo wako na yani wani kwitha withayo na kila winacho wamina kuyani wani kwitha withayo kilota na tona kukika kikati ndio tuika ni sila kwako indi kila wiki ni chonga yuko tonyesha weka dukatate kwambia kwasia na iwe nikinani ya ile tekweka kina wabika wiyo endo tuliendu no itongi agaimopea na kingi waweta mandai onaitha ni we nyumba na endwa mako wikati ndio nena serious issues ukethia zazio ndei ndiko na kalonzo bandi tawazi bana ndiko kwanza ndiba na laila ndiba na luto enda kule ni mandai kendo kakathalu onaitha ndo batonyekana ulike bedroom no yumaluka weyo beteleso ibango tsunge buta tanini tandu mangiriama siana itheke kibeti kitheke iswepetanga depression completely na umaluko ona kumwene wewa mwewetha ikala life tabate na mundu ungi mwikala nake uluwanthi no uwe weweka mundu wekala kuyana no longi no vone athina again kengi reward yourself wona weka kindu celebrate every moment kete mundu ngeko kuya sandi sandi you were so nene
soda ndio no unye ule madiamba soda basi kingi kwa kune uwe mwene nweri wadi kula mundongi Unaweza ingizoa na soda no kadhiuke kaloketa kibeti no ibila nyama unaweza na yambe okunda ni yathamu yatu ana na luzi imukunde je muno imwe papetuka niyo bandu baninyo kwa video kasongombe manda moment ya kwikala na family yaku moment nzio kinu mtu no share in common wina siana mundu mwima yani kinu mtu na kuika pamwe ndo idhao kano muka nini kana muka manda a family movie muka ona pamwe yuta kwa Friday siana simba squeeze nda say today is the movie day nini mesi tuikala ndithi on the pone movie umwe ona kana no 30 minutes kana wana yani kitu tu kia pamwe na by the end of the day kila mundu yokoma and the ande wa chuma kinaye kisio na bunate we musio ukendea at least wewe na kintu kio mwete pamoja family pia nini movie night that's yes na kila ni pia andwama kwiki hapa kubi ma friends ama kwiki hapa kubi ukenda nota wenda kwatiania na mondo mepa musi no sio ka avoid no sio ka live ondo you are home miss na family akugenda mirani at you are home no sio kwenda wina nane lakini tia lo kenda we matavia kila kintu cho kauni kange kwenda unene ya andu yes alandu wikikala namo sungana namo na asante muno ndeto yini mbasa muno lakini ningikwata ni to avoid kindu kwini ndo twikwenda kusoma magazeti ni kana tukegwa autoine ngane ni weyo bya nakakanda ati nundu gegwe maisha moma na withao na byo ngibaya sibitali ndakitali kukulya mwangona kasebe nilicheka manyu kana kisiko niki ya munuka kwa utongia ngaimu bya kila ibinda withao na ndoeka kwisilia muno na ndoeka kwisilila muno ndo kwisilila eka kwisilila nitukwendete muno musiaisia wa Motongo TV ni na Bishop Mala asante Dr. Charity asante Dr. Jimmy thank you na kwani tawaja Klimbinya tukamane chumwa chukinge kana tanduma simbwe see ya